Washington командасы. Рахмат достор. Биздин STEM конкурсубузда эстрада жылдызы сиздерден дүркүрөгөн коочуңуздар менен Гүлназ Чыныбек кызын тосалабыз. Эжекебиз мына ушинтип ырдап Кыргызстандын булуң бурчунан ар бир аймактан өзүнө түгөй издеди. Демек эжекебиз түгөйлөр арасында конкурс жарыялаптыр. Дос кечирип койчу. Үйдө күзгү жагасы өнерден туалеттен помада коюп келдим. Сана, эме мен деле ана кыздарга окшоп, ичим ачып кийин чыгайын дедим, просто боюмда бар да. Эме Жалал Абадта чүйдө жок деп издеп, жигит таппай, бечара шорлу. Эм ушунча конкурс жарыялапсың. Чакырайлы балдарды. Кийинкиси киргиле. Гүлназ. Суудагы куртты ичсең ичиңе кирет. Буйруса Гүлназ менин түшүмө кирет. Түшүңө эмес, өңүңө да кирбейт, уктуңбу? Ай, сен качтырчы. Если чё, атом Ильгиз романтик. Боботик, чтобы не болел животик. Сен Боботик месле жайлоодон кайткан торпокторго окшош экен. Ара каччы. Кийинкиси. Assalamu alaikum. Ана брат, жакшыбы? Гүлназ, адышле мен сүйөт турмосуңго аппаратты алып койду. Арзан эле. Не? Көп былжырап чыктыңбу? Не? Буну бир тырнагына татыбайсың сен. Тур нарага. Кеттей. Нарыраак кел. Мен ошол жерде турам. Берирак келип алчы. Кийинкиси. Каяктан келдиң? Мен Памылдан келдим. Гүлназ Ош Бишкекте жок, Жалал Абадта жок дептир, мен Памылдамын. Памылдан келдим Гүлназ. 45ке чыктым, катыным жок. Күндө кыз түшкөрөр, тойгозду. Катын жок. Катын десе көзүмдөн жаш чыгат. Шого сени Памылга алып кеткени келдим. Сен ушу кызды Памылга алып кетесиңби? Алып кетем мен, алып кетем. Былжырабай өзүң келгениңе сүйүнүп алсаң. Өт жака. Өтөмөн. Мындай эле түшүнүп калдым да. Айыл менен кала, анан көчө менен талак окшойт. Көчө менен Памыл. Көп сүйлөбөй турчу, мен чечем берди. Эми ушунча келипсиңер. Кандай өнөрүңөр бар? Өнөр мына менде бар да. Гүлназ, келсең. Гүлназ, сиз ысык көлсүз. Неге ысык көл? Просто кол шор экен да. Досум, мен уят кылып дагы чыкка жудуңбу колуңа? Өу, мына мен Гүлназдын жүрөгүн багындырыш үчүнчү. Азыр мындай кыласың, мына мен кайсы движение кылсам, экөөбүз бирдей бийлейбиз. Эми мынандай. Не? Жиндесиңби? Гүлназ мындай кылбайт. Не кылат аны? Мындай кылат. Үйдө кыласың го, тим эле үй албасын да. Памилчи, сен не талантың бар? Мен Памылда кыргыз үйдө жатып, Гүлназга эки ыр жаттап келдим, ошону ырдап берейин. Тайтайту десең айтайын, ашыгылыктары баштайын. Кара көз солу, Гүлназ коронун жанында жүрөт ардайым. Жете албай көзүм кычып, опаганамса секс бейле. Эй, жинди. Ушуну көрүп көзүң кычты. Өлөң туп калай. Балжого чынарга не мага тийишип атасың? Сен Памылга барсаң дагы сени эч ким албайт. Керек болсо мен өтүндүү кыздардамын. Сен дегенчи, могу Гүлназды алсаң коргой албайсың көчө балдарынан. Коргой алам, неге коргой албаймын? Мен Гүлназды Коргой албайсың. Коргоп коёмун. Той, коргой азыр мындай текшерип көрөбүз, а? Өу! Өу Айбек. Сенин атың Айбек бе? Өу, мен сени айтып атам, Айбек. Сенин атың чындап эле Айбек бе? Экенчи айт. Кызыл кета, мен сени айтып атам.
Seni айтып жатат. Өу, еркек болғаннан еркекше қорғоды. Erkekçe korkup koyayın anda. Қорғоды нормально, еркекше қорғоды. Gülnaz, apana çal. Ей! Еркек болып күйрет. Ова, қорғайды кесін. Мына патинкан көзді атыштырып отады. Алшы мияқа. Сон жеткен, а? Эме, Гүлназ, кимесін таңдайсың? Ля түшіп кетті. Просто жатқанда қишиіп қалды, ма? Кимесін таңдайсың? Аппарат берем, аппарат. залдан сұрап көрмелі ел тараза ексінші дейді ғой. Ей! Өлім, қалай? Бар жоғыл памырға барсаң бәрі сені албайды. Кімді таңдайсың, Гүлназ? Памир ұқсайды. Йопты. Памылға. Ушқаш кеттік. Өлі, таңдап тазға, майыпқа жолықтың, а? Балдар, еслічо желания жоқ бұмеға. Гүлназ Шыныбек қызы. Қатыра қолға беріңіздерші. Блин, өзіңе бақтылы оласыңарға. Tezірек памылға кетіш керек болып қалды бәғі. Қырғыз үйге апарып. Жоғым, жаман ойлау ағыла. Қырғыз үйге апарып, Уй садырып. уй садырып, өшінде бір несе қыламын. Вашингтон командасы Гүлназ Шыныбек қызы ежекеуізге разышылық білдіресіз. Бар болыңыздар. Рахмат өшке, бар болыңыз. Вашингтон, чоң рахмат. Үрчайым Гүлназ Шыныбек қызы досуыз. Жана ағаны көріп үйіне сөттейді Вашингтон командасы. Чындығында мен азы көріп отам, бұл жігіттер аябайлы тақшалып қалдыр. Қол чап қойсаңыздар болады достар. Вашингтон. Улантабыз бұйры салдыда дағы бізде 2 команда қалды. Біраз сауырғыластар. Ошондайлы конкурс, южный формат, құрама командасы. Бізде ғана, бір звезда ғана. Бұл конкурс звездамен ойнай тұрған конкурс. Да балдар, негізі байқап қалғаныңарға рахмат. Баяман, сен андай деңгелге жетелексің. Сен мұндай тұрып тұрыр. Командадан сыртқары бір жылдыз керек. Командадан сыртқары. Көре әлбәйт біз. Йомака бар ғой? Йомака бар, шын. Йомака бар ғой? Соған Йомака сүйпер қоспы. Жақсы, ака сізде таныш звездалар жаман көп қой. Бүрекені чалбайсыз бы? Үйдің сам жоқ, үйдің сас жоқ екен. Мына Йомаканы ле звезда деп елестет ойнай бербелі. О, мисалы, ұрчы да Йомака. Bir qarab gülüp aldı. Serozная болып aldı. Şunay ırlarda da aytты bu. Анда мындай Йомаканы спортсмен деп елестетпейлі. Турале. Бокс бар ғой, мушташат ғой. Ошында бірінші раунд деген бар ғой, ошоға жарайды. Болбай, спортсмен болбай. Спортсмен болбой. Анда Йомаканы актер деп елестетпейлі. Актер, ондай дөперас бізде деле бар. Балдар, антып күле өрбегілі дейік. Йомаке, ушун барын айттасыңар ғой, өтө талантлы. Өтө таланттуу жигит. Ошо талантыңыз жөнүндө айтып кетесиз бе? Кандай таланттарыңыз бар? Таланты жок да. Болды. Чыдап койгула, мына Йомака звезда елестеткіле болды. Елестетебиз, а? Елестет. Ака, елестетиңиз, сиз звездасыз.
урматтуу эл, элестетебиз, Йомака звезда. Сиз мына жерде сиз мына жерде туруп турасыз. Biz oynay veresiz. Биз өз ойнай беребиз. Bağal. Көпчүлүгүбүз түшүнбөй калдык окшойт. Бул тамашанын аты мал базарда эч ким албай койгон арык козу деген тамаша болду достор. Странга. Домутада болгон окуя. Чоң кыз, чоң кыз, чоң кыз. Тур күлүп алайын. Детка, малолетка. Чоң кыз, канча болду? Миң. Чоңуз биз картошканы айтабыз. Картошка. Тамаша, чоңуз чындап эле айтор, канчадан болуп атат? Картошка 15-тен болот. Ушунча арзансызбы? өлүң дүгөрөйүндү кей. Туруп калай. Тур жогол нары. Мен картошкам го бул, кичине милиция карабайсыңар, мына козу карындай өсөт да. Отурак. Паркта бир кыз менен болгон окуя. Мен түшүндүм, мен кыз болом да. Жок, ака, сиз парктагы дараксыз. Кыз жигиттин болгон окуясы. Ака, сиз кызсыз. Динка бала. Ничошка ғой. Үй бүлөңө апаңа геола керек жок па? Чапчы дагы. Бир нерсе болсо чабам ба? Все люди как люди, а я суперзвезда. Албетте, мунун баары тамаша. Өзү мындай чыныгы инсандар ушундай оор тамашаларды көтөрө билет экен да, ушундай кичпейил. Йомай көзү арык болгон менен мындай оор тамашалар көтөрөт да. Албетте тамаша биздин устатыбыз. Сизге чоң рахмат. Биздин агайыбыз, биздин устатыбыз Эмил Токтошов, сизге терең ыраазычылык. Капалы. Бир нерсе огунда чабат элем чындап эле. Рахмат. Эркекче мындай разы болуп кетейинчи, бир чабып койчу эркек. Динка. Динка делай. Динка. Динка делай. Мен үйлөнгөнүмө 5 жыл болду. 5 жылдан бери жеңең чабып элек. Бир чабып кой. Динка. Өлүп алып кетсин. Менен 5 та бургер. Emil Toktaş dostlar. Benim, sulum benim, ah sulu benim, siyamın çalgı seni. Gözlüğü forması